Kei te pakanga ngā tino kaitākoro poirewa o te motu ki rangitāne. Kei te ngana a Whānau Tahi kia whai i te tahi tūranga motuhake. Ko taku tino mai ki konei ko te whiako, e pai ngā whiako ki te tākoro ki enei whakatautau, ki te whakātu, ki te toanga o Aotearoa, ko ai mātou. Kua eke anō te tīma o te Whānau Tahi ki ngā āmotu. Ko rātau anake te kura kaupapa Māori kei te whakataetai nei. E ai ki te tahi o ngā kaitākoro a kupu ora tārina, he taumata anō te whakataetai. Ko ngā tino wero ki a tātou, ko te kaha o enei tīma no te nota. Me whakapiki i ngā kōrero ki te kōti, me whakapiki hoki i te wairua. Ko te tahi o a rātau nei tino pēhitanga ko te wairua. He ture a te whakataetai, me te mea nei, he hau ki a rātau. Ko te kore waiata i mua i ngā kēmu. Ai te mea mō mātou, tō tātou tira. Kua rongo mātou te tae te whakamahia i ngā waiata i mua i ngā kēmu. Kua toa rātau kia rima ngā kēmu kua ngaro i te toru. Engari, kei te mōhio a Stacey Niau, kai ke tonu rātau. I don't think they kind of see that how awesome it is for them to be a part of that and how hard that can be sometimes. We're competing against some teams who are an all-boys school who have thousands of students at their schools. He tauira tēnei tīma me tēnei kaupapa, ho mai kia mātou nā kura kaupapa i te mea anei te pitomata o te kura rauemi kore, ka taia tonu. Nā ngā kēmu kua ngaro, kei te tākoro rātau ki te puna tuarua. Engari, kei runga tonu, te wairua pai. Kei te kā hikaka hau mō mātou kēmu e whaake nei, tātou te tīma anō hoki, e mea hirahira kia wikitoria mātou i enei kēmu, kia whakatūtuki tō mātou tino whāinga. I te rangi nei, kei te pakanga atu ki Otu Moi Tai College, me te tumanako ka whai i te tūranga rauwhero. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo